Doon namin imbitar na magwawali karon buntaga, wala nitong ha, ni balibad karong buntaga ragyod. Among gibitar unta si Father Benjamin Christian, mo'y magbawali karong buntaga. Pero nayayay man kuno siya, tungod kay nasa sa ospital, na yon, kinanglan niya mo check kung nasa takdan ba siya o dili. That's why he begged off this morning. Mga kiksunan ko, nindot kayo ang Ebanghelyo sa atong opening salvo. Kanang experience sa mga apostoles sama sa atong mga kinasintian pod. Natot po tayo kinasintian, we have failures in life. Like the apostles, they feel ang failure silang kinabuhi kay tibok gabi ni taktak sila pukot, wala sila nakuha. And sometimes sinong anaputan na kanabang madasigon unta nga atong gibuhat, pero sometimes ang atong gustong matuman, wala po'y dili pod mahimo. And that was the feeling of the apostle that morning. But then, the Lord told them, itaktak balik ang inyong pukot. Full of faith in God, in Jesus, ilaw gabod gitaktak ang pukot. Pagtaktak niya sa pukot, daghan silang nakuha na isda. And then si Simon Pedro ningon, pahawak ang Ginoo kay makasasala ko. Nindot kayo for us to remind on that kind of sin in our life. Sometimes sa atong kinabuhi, we experience failures and we forget to listen to the command of God in our life. Because God is always commanding us itaktak ang pukot. Sometimes manggod, ang babaw ragod makita nato, wala nato makita ang lalom, ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. If katong mga apostoles at that time ningon sa Lord naman, tibok gabi nagtaktak ning pukot, wala mi nakuha. Gikapoy na sila sige taktak ug pukot. But then gidawat nila ang command sa Ginoo nila, gitaktak nila balik ang pukot. If we only listen to the command of God in our life, if we only listen to the word of God in our life, taliwala sa atong mga kasub-anan, taliwala sa atong problema, mataktak gihapon nato pukot o makita nato ang grasya sa Dios sa atong kinabuhi. You know, our theme in this fiesta is about the synod. And you heard ang synod. Kaniadto, when you talk about synod, you only talking about kanang mga obispo, kardinales, mga pari, ang mag-istorya, mga theologians, and they plan unsay maayo para sa atong simbahan. But then, ang atong synod karon lahi ragyod, because our Pope is asking us to participate unsay damgo nato sa atong simbahan. Nindot kayong outcome nato sa atong consultation sa atong parokya. Ang uban sa mga consultation, pagbalik nila, ningon sila, nalipay mi kay giduaw mi sa simbahan. Nalipay mi kay gipangutana mi sa simbahan karon. Ang uban ningon, kami may tawag namo, pwede ba dili na mo'y among tawag, dili na mo'y tawag ninyo kanamo? Labi na kato mga evacuees nato ni hangyo, na dili sila ma-discriminated, we don't call them evacuees. Muna during our consultation diri sa Dawin, we were able to listen and we were able to take note of that. And then all the consultation nato din sa Dawin, gidala nato sa diocese, and the diocese brought it up sa Manila, sa Tagaytay. And then we found out in this consultation, daghan pa di ay kulang ang simbahan. That's why the challenge of the Pope for all of us, ang challenge sa atong Santo Papa is to go to periphery. Kinanlan ang simbahan mangadto sa katawhan, dili ang katawhan ra moari sa simbahan, kita ang muadto sa simbahan. You know what? 2 years na ako sa Dawin. Kada bang mamisita ko sa mga gulang, mamasita ko sa masakiton. Pamimag ako madunggan sa magulang, Padre, kaniadto sige mig simba. Halos kada adlaw sige mig simba.
Ang kalipay nila na mabalik sila makakalawat kada Domingo. And then ko sa akong kagalingon, mo inigihangyo sa atong Santo Papa, kita ang muduol kanila o kita ang maminaw kanila. And so my dear brothers and sisters, nindot kayong atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Itaktak ang inyong pukot. Tinuod, daliratang kapuyan if there will be failures in our life. Daliratang mo surrender kung natay mga butang na gusto nato mahimo, na dili nato mahimo. Sometimes, mupanata, mubiya na lamang ta. But then, take the note of the apostle. Bisan ningon sila, tibok gabi, nagtaktak bigpukot, wala minakuha. Pero gisulti nimo, among itaktak ang pukot. We have to build that faith in God and listen to the Word of God always in our life. Always listen to the Word of God. And this is what Pope Francis, bingon sa asa man nato mapaminaw ang pulong sa Ginoo. Of course, sa Ebanghelyo, sa Biblia, asa po nato mapaminaw ang pulong sa Ginoo. Of course, sa mga wali sa pari, asa po nato mapaminaw ang pulong sa Ginoo. Naa sa katawhan sa Diyos. If we constantly encounter, the Pope is always telling us, always have the encounter. Makigbalak sa tao. And the Pope is always telling us, you share ang kalipay sa simbahan, ang kaluoy sa simbahan. And there, we were able to listen to the Word of God in our life. Remember, when we encounter people, when we talk to people, and we listen to people, we could hear the Word of God in our life. Itaktak ang inyong pukot. Taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. That is the moment God is telling us, itaktak ang atong pukot. No, sa diri sa Dawin, may ngunta, daghan patang buhaton. You know, makita nako nga ng paningkamot sa palibot. I'm so happy, no, to tell the mayor, no, na mingon sila muatol sa munisipyo na nakoy mutagad nila karon, no. And I heard that from the old people now in the barrios, no, na nanay mangutana nila unsay ilang tuyo, no. Kaniadto ko no magtanga sila sa labi unsay buhaton, pero nanoy tigpangutana unsay imong tuyo. And that's good. That's good. We listen to people. We listen to people. And you know today, September 1, if you remember the opening salvo last year of our bishop, every September 1 is the declaration of the Pope of Creation Month from September 1 to October 4. No? Ngayon ko, no? So, in our Dawin, kaniadto natay kinayahan. And then ko, uy, man, we talk of kinayaan in our lungsod, but in the Universal Church, month of September is the kinayahan in the Universal Church from September 1 to October 4. And now the theme of the kinayahan in the Universal Church is listening to the creation. Listening to the creation. Pagkanindot kayo, mayunta, last year, the bishop opened that kinayahan, the creation month here in Dawin, no? And in September 1 during the opening salvo. And now we have the opening salvo. Again, we are opening the month of kinayahan, the creation, in our opening salvo. Every year, every time mag-opening salvo po ang Universal Church about creation, we're having the opening salvo here in Dawin. And then the theme this year is listening to the creation. Listening to the creation. And so, I hope in the synod, ang gawa sa synod karon, after listening to the people, then we could dream what kind of church we want. And the Pope is asking us to dream unsay simbahan na gusto natong maitabo karong panahon na. Amen.